Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u 17. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Autor knjige Hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmad, Halifat al-Masih II za Ahmedija muslimansku zajednicu. Ovaj dio započinjemo pričom poslanik maršira u pobjedu na Meku sa 10.000 sljedbenika. 8. godine po hidžri u mjesecu Ramazanu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo u tu zadnju bitku koja je konačno utemeljila islam u Arabiji. Na Hudejbiji između muslimana i nevjernika ugovoreno je da arapskim plemenima treba dozvoliti da se oni koji žele pridruže islamu ili nevjernicima. Također je ugovoreno da 10 godina nijedna strana neće ići u rat protiv druge osim ako jedna strana napadne drugu i prekrši ugovor. Pod ovim ugovorom pleme Banu Bakr se pridružilo Mekanlijama, dok su Kuiza ušli u savez s muslimanima. Arapski nevjernici su se rijetko držali ugovora, pogotovo ugovora s muslimanima. Dogodilo se da su Beni Bakr i Kuiza imali neke neriješene sporove. Banu Bakr je tražio savjet od Mekanlija o rješavanju ovih starih sporova. Obrazlagali su da je potpisan ugovor na Hudejbiji i Kuiza su se osjećali sigurnim zbog svog saveza s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Zato je za Beni Bakr sada bilo vrijeme da se osvete Kuizu. Mekanlije su se složili i sa Bani Bakr se udružili u noćnom napadu na Kuiza i ubili mnoge hiljade ljudi. Kuiza je poslao 40 svojih ljudi na brzim kamilama u Medinu da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem izvijeste o ovom kršenju ugovora. Oni su zahtijevali od poslanika sallallahu alejhi ve sellema da su se po ugovoru dužni osvetiti i marširati na Meku. Delegacija se srela s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i on im je nedvojbeno rekao da dijeli patnju s njima i da se on čvrsto drži ugovora. Pokazao je na oblak koji se dizao na nebu i rekao: kao što padaju kapi kiše koju vidite tamo, muslimanska vojska će doći vama u pomoć. Mekanlije su bili uznemireni zbog vijesti o delegaciji Kuiza u Medinu. S velikim žurbom su poslali Ebu Sufjana u Medinu da spriječi muslimane od napada. Ebu Sufjan je stigao u Medinu i počeo naglašavati da muslimani trebaju potpisati novi ugovor, budući da on nije bio prisutan na Hudejbiji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je smatrao da nije mudro odgovoriti na ovaj izgovor, zapravo ukoliko bi odgovorio tajna bi izašla na vidjelo. Ebu Sufjan je postao uzbuđen, otišao je u džamiju i najavio: o ljudi, ja objavljujem u ime Mekanlija naše uvjerenje o miru s vama. Ljudi Medine nisu razumjeli njegov govor, tako da su se samo smijali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Ebu Sufjanu: tvoja izjava je jednostrana i mi se ne možemo složiti s tim. Za to vrijeme je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao vijesti svim muslimanskim plemenima. Uvjeren da su spremni i da su na maršu, tražio je od muslimana Medine da se naoružaju i pripreme. 1. januara muslimanska vojska je krenula na svoj marš. Na putu su im se na raznim mjestima pridruživala druga muslimanska plemena. Prešli su samo nekoliko dana puta kad je vojska ušla u pustinju Faran. Njihov broj, tačno kako je poslanik Sulejman predskazao prije dugo vremena, sada je
narastao na 10.000. Kad je ova četa marširala prema Meki, Mekanlijama je tišina svuda unaokolo izgledala sve više zastrašujuća. Uvjerili su Ebu Sufjana da ponovo izađe i otkrije kakav je muslimanski plan. Bio je manje od jednog dana putovanja izvan Meke kad je vidio u noći kako je cijela divljina osvjetljena logorskim vatrama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da vatra bude ispred svakog kampa. Dojam ovih plemtećih vatri u tišini i u mraku noći bio je snažan. Šta ovo može biti? Ebu Sufjan je pitao svoje drugove. Je li vojska pala s neba? Ja ne znam ni za kakvu takvu ogromnu arapsku vojsku. Oni su navodili imena nekih plemena i na svako ime je Ebu Sufjan rekao: nijedno arapsko pleme ili narod ne može imati tako ogromnu vojsku. Ebu Sufjan i njegovi drugovi su još nagađali kad je glas iz mraka povikao: Ebu Hanzala. Hanzala je bio sin Ebu Sufjana. Abbas, jesi li ti tamo? Pitao je Ebu Sufjan. Jeste. Poslanikova vojska je blizu, postupi brzo ili te čeka poniženje i poraz, odgovorio je Abbas. Abbas i Ebu Sufjan su bili stari prijatelji. Abbas je insistirao da mu se Ebu Sufjan pridruži na istoj kamili i ode poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On je zgrabio Ebu Sufjanovu ruku, povukao ga i natjerao da uzjaše. Podboli su kamilu i uskoro stigli do poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem kampa. Abbas se je bojao da se Omer, koji je čuvao poslanikov šator, ne okami na Ebu Sufjana i ne ubije ga. No poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poduzeo mjere opreza i najavio ako neko sretne Ebu Sufjana da ga ne treba ubiti. Ovaj susret se duboko dojmio Ebu Sufjana. Bio je iznenađen usponom koji je Islam doživio. To je bio poslanik kojeg su Mekanlije protjerali iz Meke u društvu samo jednog prijatelja. Jedva da je prošlo 7 godina od tada, a on sada kuca na kapije Meke sa 10.000 predanih sljedbenika. Sreća se je potpuno okrenula. Odbjegli poslanik koji je prije 7 godina otišao iz Meke iz straha za svoj život, sada se vratio u Meku, a Meka nije bila u stanju da mu se odupre. Ovaj video nastavljamo sa pričom Pad Meke. Ebu Sufjana su vjerovatno mučile teške misli. Zar se za 7 godina nisu dogodile nevjerovatne promjene? I šta će sada kao vođa Mekanlija uraditi? Hoće li se oduprijeti ili će se pokoriti? Mučen takvim mislima, posmatračima oko sebe je izgledao skamenjen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio uzrujanog mekanskog vođu. Rekao je Abbasu da ga odvede i primi u goste preko noći, obećavajući da će ga vidjeti ujutro. Ebu Sufjan je noć proveo s Abbasom. Ujutro su ušli kod poslanika. Bilo je vrijeme za rani sabah namaz, vreva i aktivnosti koje je Ebu Sufjan vidio u ovim ranim satima bilo je posve neobično za njegovo iskustvo. On nije znao, ni jedan Mekanlija nije znao da je takvo rano dizanje muslimana nastalo pod disciplinom Islama. Vidio je kako su svi muslimani koji su kampovali došli radi svog sabah namaza. Neki su išli tamo amo
u potrazi za vodom za abdest. Drugi su nadgledali redanje klanjača za namaz. Ebu Sufjan nije mogao razumjeti ovu aktivnost rano ujutro. Obuzeo ga je strah. Mislio je da je ovo plan za novu vrstu kazne. Šta bi oni mogli raditi? Pitao je zaprepašten. Ništa čega bi se trebao bojati, odgovorio je Abbas. Oni se samo pripremaju za sabah namaz. Ebu Sufjan je onda vidio hiljade muslimana poredanih iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako čine propisane pokrete i pokazuju požrtvovanost na poziv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Napola sagnuti, potpuno sagnuti, ustajući ponovo i tako dalje. Abbas je bio na dužnosti čuvar, tako da je bio slobodan da s Ebu Sufjanom razgovara. Šta oni sad rade? Pitao je Ebu Sufjan. Sve što poslanik sallallahu alejhi ve sellem radi, ostali rade. O čemu ti misliš? To je samo muslimanska molitva, Ebu Sufjan. Muslimani će uraditi bilo šta na zapovjed poslanika. Napustiti hranu i piće, na primjer. Istina, rekao je Ebu Sufjan. Ja sam vidio velike dvore. Vidio sam dvor Kosrosa i dvor Kajsera, ali nikad nisam vidio da je bilo koji narod tako predan svom vođi kao što su muslimani svom poslaniku. Ispunjen strahom i krivnjom, Ebu Sufjan je nastavio i pitao je Abasa bi li on tražio od poslanika da oprosti svom narodu, znači Mekanlijama. Kad je sabah namaz bio završen, Abas je odveo Ebu Sufjana poslaniku. Poslanik je rekao Ebu Sufjanu, zar tebi još nije postalo jasno da niko nije vrijedan obožavanja osim Allahu? Tako mi moje majke i oca, ti si uvijek bio ljubazan, nježan i obziran prema svojim bližnjima. Ja sam sada siguran da bismo mi, da postoji drugi Bog, imali neku pomoć od njega protiv tebe. Zar ti također nije jasno da sam ja Allahov vjerovjesnik? Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tako mi mog oca i majke, u ovo ja još imam neke sumnje. Dok je Ebu Sufjan oklijevao da prizna poslanika kao Božijeg vjerovjesnika, dvojica njegovih drugova koji su s njim marširali iz Mekke da dođu u izviđenje za Mekanlije postali su muslimani. Jedan od njih je bio Hakim bin Hazam. Malo kasnije Ebu Sufjan je također se pridružio, ali njegovo unutarnje uvjerenje je izgledalo drugačije do poslije osvajanja Mekke. Hakim bin Hizam je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da li su došli s ovom vojskom da unište svoj vlastiti narod. Ovi ljudi su, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bili vrlo okrutni, počinili su prijestupe i prekršili su ugovor i okrutno su napali pleme Huajza. Oni su ratovali na časnom mjestu koje je Bog podario mir. To je posve istina, o Božji poslaniče, naš narod je uradio tačno kako ti kažeš, ali umjesto marširanja na Meku ti si trebao napasti pleme Havazin, predložio je Hakim. Havazin su također bili okrutni i divlji. Ja se nadam da će mi Bog omogućiti da ostvarim sva tri cilja, osvajanje Mekke, uzdizanje Islama i poraz plemena Havazin. Ebu Sufjan, koji je slušao sada, pitao je poslanika, ako Mekanlije ne izvuku sablje, hoće li imati mir? Da, odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Svako ko ostane u kući, bit će u miru. Ali, o poslaniče,
upleo se Abbas. Ebu Sufjan je jako zabrinut za sebe. On želi znati hoće li njegova čast i položaj među Mekanlijama biti poštovan. Itekako, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kogod nađe sklonište u kući Ebu Sufjana imat će mir. Kogod uđe u časni hram imat će mir. Oni koji polože oružje imat će mir. Oni koji zatvore svoja vrata i ostanu unutra imat će mir. Oni koji budu boravili u kući Hakima bin Hizama imat će mir. Rekavši ovo, pozvao je Ebu Ruvejha i predao mu zastavu Islama. Ebu Ruvejha je ušao u savez bratstva s Bilalom, robom crnim. Predajući zastavu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kogod stane pod ovu zastavu imat će mir. U isto vrijeme je naredio Bilalu da maršira ispred Ebu Ruvejha i najavi svima koji se tiče da je pod zastavom koju drži Ebu Ruvejha mir. Stigli smo do kraja ovog videa, do sljedećeg. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.